Marbada ke jot dohot dong si para juji dohot di pareto ngan manggeo di pe jot desi na ngakal mangakali di loloan juji dopak namani pudo tudongan main nang dalo mau bapa ngalahku nang hasi ulahon asal losro hamangulay tu dia pegola ku ikuton bertiga-tiga nang mangulat tu balia Daku jalo si pasingot na uli nani
3, 2, 1, let's go. Tabongo de que nani yura Masak soto nani lopa Ay tu tabongo de que nani yura Que ni kobahong Pato kita hoy Ay tu tabongo de que nani yura Que ni kobahong Pato kita hoy
The Batak Remixer. Remixer. Music. I am Cinerat Mix. Nomor sadaro dia itu oke punya oh rahasia.
Lanjut. Let's do it. Lanjut. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. I
This is the remix song by Gabrielle Studio.
Welcome to Gabrielle Studio.
Marbada pejot jot dohot dong si para juji dohot di pare tongan manggeo di pejot jot desi na ngakal mangakali di loloan juji dopak nama ni pudo tudongan main ang dalo mau bapa ngalahokku nangahasi ulahot asal bosro hamangulay tu dia pehola ku ikuton bertiga-tiga nang mangulah tu balian asa tung leado tau disi dah ku
sola así. Yang peduli audisi dabo malam-malam minggu mi kawan sarupa doia hari-hari happy doa kali pormi cuek doa audisi dabo parta dan mi ala-ala au masuk bando tu cinta karena sobong memang hidup kenyataan. Cuek doa audisi dabo parta dan mi ala-ala au masuk bando tu cinta karena sobong memang hidup kenyataan. Mono soal cinta do kawan dan na masuk akal tu si mago dor gutu akong kubil tikit hari mari dia bila pohola tua doga sola lagi. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. Lugo,
Welcome to Gabrielle Studio.